Anyang laki din! Bes, kaya't mo asawan, nag-order ka niti okay nga ilakom. Wan kumare, naimbag lang ilakok dito ayan tayo. Kan, i-online ko matan Ay katuwan mayat na ita. Ay wan gayam, anya tinorder mo, bagka di wan nuhudis. Bagpailaan kumare. Inton adan tumanan kwartak, sakto manen agorder iti hoodies ken sapatos. Ay, gusto lang nga pagtinalam, tagkitak to mamut iti para kanya. Manong iti may Isabel, kumare. Makapasin na iti presyo na kumare. Class A nga minti in-order ko. So anangina talaga. 22K ti may Isabel. Oh my gosh! Naginamutin kumare. Kun kumare. Inkedemak takayat ko talaga ti mangrugi ti negosyo. Nangina tinanggatang ko. So medyo may kamahalan na ilakok mat Ay, katuwan ako kumare, tapno adamit ati ganan siyam. I-live mo to pa iti Facebook, tapno adu ti gumatang kumare. Ne, apay nga ading. Linukatan mo dun na itakakaiso ng alkansyam. Wan manong, linukatakon Ket manungay. Hay kat adamot na urnong ko at 3-5, manong. Ah? Igatang ko man iti bag-ala ko ni bakla. Apay, adda bagala ko na ya. Adda manong, nagpipintas nila ako na sika. Naggapo iti bel ng nagpipintas. Iso gumatang ako oray may salaang manong. Anya. Tato adamamit ususarik no kasi arumwarak. Wino adapasken apapanak. Apay, mano ayaw ti presyo dagiti lako na abag. Ay namanong, nangina sika. Tanangina mo tinanggatang na iti bel. Agay tala. Gumatang ka. Tapno awan makon ko na mading. Ay nawin manong, gumatang ka talaga. Uray anya pa iti bagbagam. Kunammatlan, agtultuloy ti lako na tiawanan pa eh. Nay, masay, ada ka di parikot mo. Agsasao ka magagmay-may sa. Day man na bakla. Kundi lako iti bags. Kunammatlan no nagpipintas ti lako na. Aniya, no kasano ti kinaalas na abakla, iso mo ti kinaalas dagiti lako na. Ay, unay day tan pa nagsasaom maseng. Pudno mo ti bagbagak na na. Ay, kunak tumot. Apay, nakita maya dagiti lako na ta ibagamon na nagaalas. Kakakita ka di dagiti post na iti Facebook. Imbes a katawaan kan uyaw, mapan kagini gumatang iti lako na, hapaw. Makagatak iti bag ko a brand new, nana. Saan kat nga ukay? Aniya, ala, innakon. Ibagayo kan kuha na no makita yun, nana. Nagaalas dagiti lako na, ibagayo nga imbagak. Ay na, nasayatay may ka kumare. Ada good news ko ken ka. Ha? Anya day ta kumare? Ada napinta sa bag nga ited ko ken ka. Saan ko lang pabayadan? Apaw, nagsaya atin ngayon kasta kumare. Lino katakpay mo ti alkansyak, tako lang nga iso ti gatang ko iti bagking ka. Saanan, mare? Ited ko lang ken kan. Ngam saan ka nga tamalugi, no bilang laang bes. Saan ko, mare? Among kadi, idilino katak, ti Bela ginatang ko. Kinaot ko amin na bulsa ti bagalinaon ti Bel. Ay na, at dadala sa nakakabil. Huh? Nagadumari eh. No isukat ko din chay. At dami siguro nasurok a 10,000 iti Philippine peso. What? Wan kumare, kan malaksi di ti Dallas, at the gold a kwenta sa nakita. Ay na, nagswerte ka mo tin kumare. Wan nga rod, mare. Iso nga amo kadakkel ti maganan siya kiti Bela ginatang ko. Ay na, nasayat nga ron no kasta, abes. Kita na, iruan mo nga ron ti bagay, tid mo kanyak. Tagitaag no may bagay mo't la kanyak. Ala, wan kumare. Agtugaw ka dito eh. Tamang isagana at biti ti kapeta. Irwar ko ti bag inton madandama. Oy, Bet, nangalaam ngay mo titiday tabag. Kwa, impadawat ni bakla kanyak. Ni, naimbag man tayong padawat na lakan ka. Saan na pinabayadan? Ay katuwan
Impadawat na laangan kanyak, tadang aming gold akwintas ang nakaot na iti bulsa dagiti bag. Ket ammom kadi kumare. Saan la dayta? Adapay ati naalan na adolyar iti bag. What? Wan! Iso ano kayat mo nga adda free a bag mo, mapan kamit ija ayan ni bakla. Anyat ammom no nabimbindas pa ititid na king ka, ngam itiinted na kanyak. Jakla pagtatakunan? Ha? Makagatak iti brand nyo abag. Asaan anaga po iti okay? Maawatam? Anyan lakit din. Wa? Awan man bibiyang ko na. Uran nga pa iti pagpagaday di amasing itilikliko da. Katuan. Bayam kadilat tanoan niya dagiti bagbagana. Basta siya, awan ti amo kadagas kinararamid ko kenkwana. No awan na ti panaglakla ko kiti bags. Anya ko ma, whatever ako na. Amumatan ni Maseng. Amin ang makita na kat ikan na iti dakas aka ipapanan. Nakatukat nga ibagbagana. May salaang di kahit asawan day tanana. Apal na laang kit di Ay, podno da ita. Naku namon. Apal na laang. Iso nga daw, ti masasao na itiliklik ko ram. Gambay am lata. Ituloy mo lata gumatang iti bales nga ilakaw. Bareng adunto pa iti dollars ang maalam iti bag. Swertim da ita. Ay wala na. Sapay la kumarod ta kasta. Nay, itay ka pa palpaliwan na Maseng. Itay ka pa nakamulang lang ah. Sinay ka pa, sinay. Apay, ada ka di parikot mo ya. Awan parikot ko. Adala pang panunutok nga ramidak ko ma. Anya day tangay. Kahit ibagam kami natap na mukmay. Pampanunutok nga ilakay. Anya nga tanong gumatak mag-itibag nga ilako. Anya? Bag nga ibagbagam may. Wan lakay. Kas itilako ni bakla ngay. Anya? Apay, tuladan tilakla ko dahi abakla. Kahit kunak man no kuna masana na saya dahi negosyo. Kun kunakla dadya ah. Ngam idinaamwak nga ado kano ti dollars anahala na iti bulsa dagiti bakain. Kasla kahit kumutan. Saan la kano a dollars tinaala nakit? Adapay kano ti gold a kwintas. Anyat amutang ay lakay no iso mati pagbaliwan ti biyagta. Ha? Wan, kunamo na. Inton bigat. Inakman withdrawan ti kakaiso ng urnong ta iti bangko. Ta isuman mati igatang ko iti bill. Sana bale, ta into no, adon to mati maala ta dollars kan gold a kwintas. Isublik to matlaang, ang mga no ag times 5 bay. Nga lakit din. Nay, nagsapa ka matan Maseng, papanam ngay. Inakidya ilinana. Inak man, i-withdraw ti savings mi kinilakay ko. Apaw, naimbag kayo pa itada savings yaw. Katuan anana, nga manulang mat jay. Igatang ko man mat itibel, aglakwak man mat itibag nana. Ha? Ani kas iti ilaklako ni bakla ti ibagbagam? Kasta ka day? Katuan. Nay, nakaskas daaw man Maseng. Kat katawa am ti bags alako na. Gam ita aglako kamat. Awan mat dakas na nana. Sa bagay mat kit di talagang awan dakas na. Isuna laang, ta saan mo kumamot nga inuy-uyaw kan kinat-katawaan ide. Naamwak ngamin nga ado ti dollars kan gold a kwintas anaala na iti bail. Iso na panunot kumot at yagla ko nana. Kasta. Ay katuan malaing ka nga rudan. Kita malat apal na day siya masing. Wan nga raw, aguyaw ngam agtulad mo't nga raw. Awan kit di ati sa bala man panunot na negosyo. Iso nga idinaamuan na the goal of kwentas ken dollars an alala kiti banks kahit namatan ti aglako kuno. Anya lagi din. Katbay at aglako mo't, dipindilat tamot akadagiti tattao no asino ti kayat da paggatangan. Sa bagay mo't kit di Oray sakit mas daawak mo't ngam binaybay aklatan Wala na. Uy, bayan tayo latan. Sapay la ko mga ron. Tamaila ko na dagiti bags. Ala ko na. Nagmayat laki din nga katawa iti sangwanan na dahi babae, bes. Kumanga mare. Ngam,
Bayan tayo latan. Kumanatawa, di naamuan na ngaglako ka itibag. Ngamita, tinulad na mga tilako. Tawanan bain ang masing-sing-sing. Bayan tangagla ko lata kumare. Kasi tinakuna ni Antimona. At dalat ta ka dagiti tao no sino ti kaya dapat katangan. Sa bagay mo kidi, bes. Umay ka man kidi, di balay. No awan ar-aramidam dito balay yo. Ha? Tapay aya. At da kasangsang patabel ko. Duwata man nga ag-live. Ay, katwa na, hindi talaga ayam. Ay, nahagyaman ako, mare. Sana balit, at datangtan mo. Kan kakarunan na. At dapat free ang bag mo. Ay, lakit din. Kayat mo asawan, mapan mo motan alaon ti in-order mo a bags nga la kung maseng. Wana na, ada ka nun ijay ili, sigun iti nagorderak kat. Ay, kasta ka day, katwa na. Oh, apay akas na saan kayo amaragsakan iti panaglakok mo iti bags na na? Ha, anya saan amaragsakan nga ibagbagamat? Nagtamnay mga min ti panagsungsong batyaw. Apay, ti kayat yaw, ni baklalaang ti aglakaw? Anya? Saan lang mo't nga iso ti ada kwarta na? Nyalaki din. Hala, inikam na, ni tidakas aka ipapanan, ultimo pa nang sungbat ko kan ka, salbag. Katpod no mga minana. Ala, labsan kayo pa'y tayo nakon. Umay kayo to jibalay. Tagpili kayo to matitigatangan nyo abang. Mala, wo, ninkan. Nene. Nalukatak amin ang abag ng pulos mo't nga awan tinaalak a dollars. Wano gold a kwintas. Anya? Talaga namang baklan nga ulbod day bakla. Ha? Tay supay tinakabasol king ka. Tayo sumad nga may kinapanay bagbagay ti tao. Nga da ka no kwintas kan dollars anarala na iti bag. Kunkunanan sa laang mat. Ti awanan bain na nagalas a bakla. Dakamuking ka masing. Ura imbaga na nga da gold a kwintas kas kada dollars anal-ala na itibag. Saan na mga imbaga king ka atuladan mo tinegosyo na. Sana ya? Anya? Sa ita, si kapay ti daganas na makaungot king ka na. Ay basta, ulbod day bakla. Salot na nga sa lipunan, sinungaling pa. Ay, magtalaw ka man langin dito isang wanak masing. Maasara ka talaga king ka. Ang mga no ipakan ko amin day tabag king ka, nay, salbag ka. Padaanak man dadya bakla dito'y nana. Ha? Taapay ni bakla. Ada ka daitad mo kan kwa na. Nya kumangay mo daitad ko kan kwa naman. Pagsasawakid di ati awanan bay na bakla. Aniya, namumpaklan nga ulbod ti awanan bain. Ay mabait lang. Anyat kayat mo asawan. Tapno mo yun nana. Amin anilaon ti bail a ginatang ko linukatak amin. Kinaot ko amin a bulsa na, ngampulos mat nga wan nakitak a dollars, wano uri gold man la kwintas. Kat, anya ko maita, basol daya bakla, ulbod a talaga. Kung kunanan sa laang mat nga, do tinaala na a dollars kan gold a kwintas itibag ala ko na. Si kakit di mat, kasano kumamot nga ulbod kat nakitak mo tagiti gold a kwintas a naala na, kastamot tan ti dollars a napanain sukat itibang ko. Ha? O naikan maseng, tila ipagpabason mo iti sa bali a tao. Talaga ajak maawatan ti ugalim. Mala, urayim ni bakla lumabas, ta iso ti pangibagaam, no niya ti makunanakan ka. Yan lakit din. Awanan kay tibain, salbag ka. Mabit lang. Pagsawan na kumapay mat Oray saan ka nagsaupay? Si kapay at talaga tandaganas na may ibaga kanya asyak ti ulbod. Kwa? Apay, imbaga kayakin ka tuladan ti negosyo. Inalukoy ka kada gumatang matitibag. Saan man? Ha? Sa ita, sakpay ti nakabasol. Basol ko nga rod no apay nga awan na alam iti bulsa dagiti bagadalas when no gold a kwentas, ha? Pasensya ka kuman, kumari. Pasensya, kumari. Salbag ka. Iso sigurong awan pulos na alam iti bulsa dagiti bag, kaputan nagalas ngamin ti ugalim.
Saan nakakaskan ka? Iso siguro, mararanaak dagiti bag nga damaala ka blessings. Naatap ti blessings ken ka, gapu iti ugalim. Kas di lang day ta. Anya? Isosan at ilay pagpabasol mo kanya ka. Maminsan pa ya talaga si Kamasing ha. Amangan nung masiglot ka kung nagtumat. Siglutan ka kaslanwang. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din! Nagkapunsamad dito yung balay dahil dyan nakamotor a Bombay. Wan lakay, apay anya. Imutang ka manay? Pagpuunak. Di nakmat nga rin ikan iti kwartak. Utang ka lang nga utang. Siyak mo tagbayad! Sigurado mo bayadam, tadya kung kaya tagbayad ito utang mo. Uray pa'y maipabarangay ka kung naktumait. Baybayan kan. Pagpuunak ko naklang nga rodon. Iso asigurado nga danto pagbayad ko. Tanya ko matilakom. Bangus ilakok ka dagiti karuba. Bangos! Kano nagado ti aglaklako iti bangos. Sa bali a klase a bangus ti ilakok. Dahil boneless. Awan pa iti aglaklako dito iti kasta. Anya jar aribongbongan dahil waiting shed. At na siguro ati gwapong artista ijay. Ay! Asino nga artista? Tamapan ko man kitaan? Kat mapanta tap no maamuan no asino tayo tang artista na na. Wan man, na makakitak mo lang nga iti artista. Intan sakpia pumano tayo tang artista. Agpa-autograpak man. Katuan nagadungag pa'y suti tao ijay. Ampay, asino nga artista tayo tang aribungbungan nyo dita? Uy, umay kayon! Gumatang kayo iti lakok! Kunam nga artista ni Magayang Maria day tar aribungbungan da. Aguray ka. Damagan tanoan niya ti ilaklako na. Tanaga tagatang namin. Maria, anya di talakom? Boneless abangos, nalakalaang kanananam. Iso akitaan nyo, nagado ti gumatgatang. Bangus madan ti sindami di kalman. Ramanak man day talakom na talagamit lang anaimas ako na. Wana, buy one take one. Oh, buy one take one? Madi ka pa ay? My kan, gumatang ta. Padasan taman tang siday di boneless abangos nana. Sayang, saan ka gimatang? Naglaka tila ako ni Maria Abangos. Nalakayamot, kadno nagngina. Buy one take one? Kan ado tinang ibaga at talaga na imas dayjala ko na. Subla-sublam di tao si kanana. Kastaya. Iso nga imbes sa mapan ka di tatalipa pa agumatang iti sidain nyo. Mapan kan gumatang iti ayan na. Adayo analakla ka. Ngamdya tinapang adda purmalin na. Sige man laangan. Mapanak man la gumatangan. Adapay ka dinabati ala ko, Maria. Ay, awanan Impareserve talaangan day tinana. Gatanga kun tanay awan si daan mainton madamdama. Ay, kasano ngayon tinagpa-receive nana? Bay amon, unaan naklatan alakwan, si kakit dimot, kasla saan tanga agkaruba. Sige man laangan, mala, gatangan yung arodan nana. Kasta anya itayan ti promo na buy one take one now, buy one take two. Buy one take one laang nana, unay matan, anya lakit din.
Kado tigimatang itilakok a boneless abangos lakay. Naipaibos ko amin. Wan nga rod, mayat sa agpaiso Kadwa anak tumanin ang mapanagala itilakok Kaano ti plano? Inton bigat mo lang San ka ngagpapautang tanay, nagrigat agsingir. Ay talaga sa anak nagpapautangan niya. Kaslaeng ko nam na da umutang. Ura sino pa'y daytang umutang? Saan ko nam? Lapsan ka pa dito balayo, Nagapwamanan. Kat di ta waiting shed. Napanak matang iti sedaan mi. Anya ngay day ginatang mo. Boneless abangos. Yala ako ni Maria. Di ka lang maumamamad ngagsidsida iti kasta. Kat isumot tinala kamin. Apay adomanan ti aggatang. Ay nawan. Kunak ngarod nga isunsamat ng ti pagbaknangan ni Maria si kanana. Aya, Wen, tani, umad adulat tati customer na. kasta ka day. Sige nana, panawan kamay. Tamapan ko man lutuin dati si daan mi. $1,000, $5,000, $10,000. Ay na. Ay bakit? Bumaknang tatalagan no kasto Ay mariknak. Ni, si kamot ti para bilang itinaglakwa kon lakay. Katanya kay, kastoy ti trabaho ti accounting officer. Accounting officer ka lang kanya, kat dinak matulungan naglako. Katanda ka mataparala ako. Di ka pa'y mapanagtrabahon, nakailad ka latan ngagmalmalam. Urayim laang ang ti panagsangpat ko. Iso da ito iti trabaho bakit? Para bilang iti kwarta. Ay na. Ay, naglaing kan. Idi mangrugrugiak pa'y laang, kusi-kusilapan nak. Sa ita, para bilang kalangan iti paglaklakwak. Ay, ingkagluto. Anya mo tapagluton nak matan. Ingkan na. Kasto yan na bambanogak. Ingkan na. Sus. Pidutan naman niya sinilas na. Uwan, mapanakon. Amo, nakitak ni Maria kinilakay na ijiili itay. Kat, anya ko mano nakitam ida. Mapanda ka no ag-deposit iti kwartada iti bangko nana. Saan da mapan umutang? Kunakken ka bumaknang dan gabi iti panaglaklako da iti boneless na bangos. Ay, aglako aksamot Ha? Tuladim ni Maria? Kat, tapnusan lang nga iso ti bumaknang. Kasta ka mat, agtutulad ka na ana. Idi naglako iti barbecue, naglako ka mat. Idi insardeng kon, insardeng mo mat, anya ka mat. Kat, awang mo aggatang. Mang panunot ka mat, ay iti ilakom na ana. Awan originalitim. Ni, anya tiar aramidan yun dito nana. Kasmat ay ti umay mo aramidan. Umay kayo mat agala iti ilako yun nana. Katuan, agpadpadatan tun ay iti ilako no kasta. Abay dakas, saan mat kit di No buy one take one tilakom. Siya, aramedak a buy one take three. Nitan na panan. Inun-una anak matan. Agtutulan abakbakatan. Anya lakit din na ito ay akaarobak. Umay kayong gumatang. Boneless abangos. Buy one take three. Umay kayo ang karuba. Ne. Ninsamot na naising da taglaklako di ta waiting shed. Bakit? Katuan lakay, iso. Ne. Inununaan na kamatay. Wan nga rod. Sa dino ngayon ti paglakwam. Kanay, nag-displayan na matanday ta intero a waiting shed. Bakit? Kat ijaya ko na igid. Si Kanti na ipaigid. Umay kayo, nakaselti lakok ita. Nakasil ka no, bakit? Iso amapan amin dagiti agatang ijayan na. Awan sa timalakwam ita Buy one take three, dahito lakok. Iso nga umay kayo. Ha? Ay,
Agasam ngayon dito, bakit? Nakasila talaga. Buy one, take three. Sos! Dahito'y laing tinaglakwam, bakit? Coins? Sigurado ka? Ay, nagado paglakwan na, ijay paimot abay ko. Mas dawa ka. So nga amin a customer ko, napandagim matang kankwanan Madya talaga ti ugali na dahita karuba. Kaslasan kayong agayam. Di lamang panunot mo titi sa bali a negosyo na. Saan ka di mat nga ugali na dahi jay, idi pa'y? Katuan, naapal nga min day dya karoba. Anyalaki din ita karubam. Siya kung ti umakar iti paglakwan. Jayak langan sa bali a barangay. May mayat pa'y bakit? Kastan taramidam. Ay, awanan, di ka kumpitin siya. Wan nga ron, pimanawan ni Maria dito waiting shed. Kukwak amin na customer. Anya lang ti makunanakin ka na. Malaksit ta tinulad mo tilako na. Inaagaw mo pa iti paglakwan na. Anya ngay ko matimakunana, kat adak mat dito yan. Ngala, gumatang nga ro din tilakom nana. Anya tayo di promom. Buy one, take three. Ay, awan ti kasta. Aha, anyang awan. Kat no iso ti pukpuk ka mo. Strategic lang mat na di Sa anak nga ro din na gumatang. Panang loko mo titi taon. Adakan dito, iso agumatang kanay. Awan ti buy one, take three na. Malugyak mo ta na. Kat isumat nga min ti pukpuk ka mo. Kunak lang dayjay. Sana nga gumatangan. Gumatang ka, wano ipabarangay ka. Anya? Tabi niya pa barangay na ngay. Namin ano ka nakita nagpuro iti basura ni likod ti balayaw. Ay, may parit na ita. Anya? Ay, sige, gumatang ako. Gumatang kayo ni tilakok abangaws. Boneless. Paray, umay kan gumatang. Ay, jak kayat ti gumatang itilakaw. Apay, di mo kaya ti buy one take try. Ay, oray pa man by one take 10. Jak lata kayat. Nagalsam mo na takilikilay, may istira itilakaw. Anya nagalsam. Ay, talaga mo tanalsam. Nay tapigsaan na pay. Ha? Kaya't mun samot apir dyan na tilakok anya. Hapa, may mayat ani Maria ti paggatangak. Apay nga ngay makan nga ni Maria ya. Ay, awan ti baby ang kukan ko ana. Sa dinaw ti makaran na. Hindi ka mau. Na. Damagam makanyakon. Panaw! Ay. Umay ko man subli dito ginatang ko anak ko yun, nana. Ha, tapay nga isublem. Nakalalsam. Grabe. Nabayagsan na gito na ako. Expert sa amatan. Anya nga expired nga ibagbagamot. Isublik, tamanog sakit itan ko. Mabalin ayamo ti kasta. Basta gisublay. No return, no exchange. Ay, nakasta sa anak ko na gumatang itila ko yo. Mapana kung gumatang itila ko ni Maria. Ala, nagadutag gatang itila ko Maria. Sinunod na kan samot yung nagiti customer mo. Katuan, kita ang amin. Ay na, Uray madayo ka, sinurot na kalata. Pag na day ta, kaday nga ilako ni Nana Ising. Awalin tagatang ken ko ana. Luklukwan naman ti tao. Isumot day ta timang mangag ko. May saka biktima na. Saan na maulit gumatang pa ken ko ana, Maria. Umay kayon, gumatang itilakok. Bakit? Sinurot na ka man ni Nana Ising. Imay mo't naglako dito yung abay mo. Wan nga ron, imay manan imabay ti awanan paing ang bakit. Awan sa kanong amin dagatang ijayan nakit. Na,
Mapan ko man kasarita. Kumprontara mo bakit? Saan ka matanagan? Nupungutin na ka. Umayak aganawa. May kayan, gumatang, boneless abangaws, important da itoy. Apa yung sinurot nakmanan dito'y nana? Nay, sursurutan ka ayabat. Awan siguro ti customer mo dyan niya. Iso sinurot nakmanan dito'y. Hoy, excuse me, Dabiana. Saan ka sursurutan na niya? Nita, uyawan nakpay. Aglakwak dito'y, kat saan nak amabalin aparitan, maawatam. Kunamot na nun asino kayo ni agsasao. Boneless tumat lang, day tagong nyo. Ha? Anya ti kunam? Day tagong nyo, boneless kunak. Aglablabos kan anay ko? Aping agtong pa kayo matanana. Agdal na kayo man. Aping nagpatinga ka matandi talakay. Agpaigid ka tani. Umay naksugudan. Padasam apungutin ni bakit kunana, tamakitam. Ay, saan ka makibiyang ditoy? Apay kumasan, awan originality mabakit. Agtutulad ka. Agpanunot ka mat itibukod mo ang negosyo. Dito pag tinulungan da kaon. Agpapada kayo la tabatsoy. Nagsaw mo ti boneless ti agong na. Nauyaw kayo launay. Asino ayati muna ang naguyaw? Si kamat Sardangan na kami man surut-surutan na naising. Mang panunot kamait itibukod mo ang negosyo. Nyalakit din ito ay karuba bakbakitan. Sardangan na kami atulad-tuladan kan surut-surutan. Maawatam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Siya kung ti makaamo dito, sir. Sige. Agyaman ako na ikan ka, Ami. Awan anyaman na, sir. Anya lakit din. Kunak, ano saan mo akabailan nga ramida na si Kalaeng? Ta ibaga ko makinidya at tulungan na ka. Ay, saanan, sir? Kabaila ka syaklaang. Mabalin ko mat nga iyawid, talapas ag ijabalay mi. Ay, kaano ka diti pa nang isubmit ko iti daytoy, sir? No, mabalin ko magit inton Martes. Biyernes ita. Iso nga adda pa iti talungal daw. Ay, kabailak nga ramidan daytoy, sir. Malampay laang iti Lunes akat itad ko kada kayon. Sige. Agyaman akmanan, Ami. Awan na talaga dayjay, bida-bida ka trabaho. Ha? Asino ti ibagbagang friend? Ne, asino pa'y kuma? May salaang mat ti bida-bida ka trabaho tayo. Ni ami laang mat. Sa bagay, ni Ami laang mat. Ngam apay ni Ami. Adda ka din na aramid na? Nangag ko ngamin, tinagsaritaan na ni boss itay. At yung paramid ni boss, king kwanang. Dahil kat naskin ko maadwa at tao ti mga ramid. Ngam gapo ta bida-bida. Nakuna na nga iso kanulatan. What? One friend. Nakuna pa ni bossing king kwanang, ay baga na kumakanuking ka. Tapno tulungam. Ngam imbagamot ni ami, akabailan na kanaw. Uray awang kadwanang. Puo na yan. Talaga amat Uray trabahuan ti dwa a tao. Katrabahuan nang agmaymaysa. Kastamat at talaga ti bida-bida. Di uray man no trabahuan ko matilima a tao. Katrabahuan na. Tapno ka na yun ma-appreciate da. No anya launay Awan mo tinayon ti sweldo na. Itikas di nga aramidan na. May antay yung latan. Anya ngay nga ron. Kit bida-bida ti awanan ba Anya laki din. Ay, unay na yatikas to'y makabanog tiag trabaho. Ay ka talaga kasta Ay, mabit lang. Anya kay nagitamot. Imot mo ang nakakabil iti eco bag. Ay, jak nga minalpas ti ipapaaramid ni bossing. Iso nga inyawid ko na. Anya? Ay, nabisinak lakay. Nakaluto ka ka din? Word, nakasaganan ti makan ni kusina. Imunan anangan ti anak ta. Datalaan nga ti saan pa
Kasta ka di. Alang aron, inta manganan, tado pa iti aramidak, inton madamdama. Apay ay ngamin ang masapol nga giyawid kay ti trabaho dito'y balay. Abay, kurang ay ti 8 hours sa panagtrabaho, may trabaho yun. Ay apo, ayan ulay. Nagadukat asaludsod mon. Ha? Saan matasikat timang trabaho no bilang laang? Ay una yun. Nalala, gusto. Dakas gaya mo tagsaludsod ita. Ala, inta mga na yun. Ay, iti kastoy. Alauna di ti parbangon. Nangyamjak pa'y nakagudwa ti aramidag. Ay, picturak man kit dita i-post ko iti Facebook. Sa kabilan iti caption na nga overtime until midnight. Wow, unay kan bakit? Ala, una pala iti parbangan, manda ka pala ang dito kusina. Ay, jak pa'y nga rodnal pastoy aramidag. Unay daytan bakit? Manulain nga oras, ti pa nagturog mo no kasta. Ay, katanya ngay nga rod. Talaga kasta Ituloy mo to daytan, inton bigat bakit? Unay kakit din ay, maturog tan. Day takit ti ipuy-puyata mo. Ay, sa anak man napakibibiyangan si Kanuli. Makapabisit. Ha? Noawan mo't lang ti may tulong mo kanyak. Nasaysayat pa ngayon ka maturugan. Ah, Sumanao, salbag kit de. Unay day talangam si kami. Kaslasaan ka naturog iti manuarabia. Ha? Ay, wala na. Diretso ba't atalo rabia sa anak katurog iti husto. Ha? Tapay ngay. Ano nga mintiniyawid ko nga inaramid ko. Andiya, kayat mo asawan, titrab-trabaho mo jay opisina yaw, iso tiyaw awid mo. Ay, wala na. Tapno lang maisambot. Ura deta na kinagagat mo, ame. Ay, kasta talaga, nana. Anya nga rod ngay, katawan mo't dadu matalkan ni boss me. Ha? Andat kayat mo asawan. Kano nagsasado mga mindagiti katrabahuak. Kan may saan atalkan ni boss me isuda. Dadya na ka di kan bakla ti kayat mo asawan. Ay, katasino pa'y kumangay, nana. Kat isuda mo ti katrabahuak. Adamat kit di ati mabalinda may tulong dagiti daduma katrabahuak. Ngam dumalat tangamin ti trabaho. Ah, kayat mo asawan. Si kalang ti talkan ni busyaw. Kaslakastan, nana. Oo na yan. Kat oray kasta, i-manage mulad ta ti oras mo tapno makaturog kay tinasayaatan eh. Kasla ka mo tan sumbe, tilangam, ame. Unay daytan alangam ame. Kas kala sumbe. Anya? Hoy! Jack maguston day nga angaw mo si kabakla. Ha? Ni, ibagbagak laang mo ti pudno Agsarming ka ngay nga ta. Tapno makitam day talangam. May sa kilo ket 1/4 day ta ay bags mo salbag. Kasta talaga ti ado ti aramidan na dito yung opisina. What? Kan, kasta talaga ti taltal kan ti boss. Ado ti aramidan na. Oh, come on, Ami. Taltal ka nakakadin ni boss. Wano talaga lang nga pabida-bida ka dito'y trabaho. Anya? Tapno mo anya, masyado kang pabida. Agasam man, uray trabahon ti lima a tao, kit ikarkarigatam nga aramidan asi kalaang. Tapno agparang lang nga si katitaltal kenda, nga uray saan mat. Anya? Sadyang pabida laang. Sana kaya't asawon day ta, kit si kalaang ti mapagtalkan. Anya laki din. Hoy, nangan alhamot iti turad mo. Tala ibagam ti kasde kini ami itay. Siyempre, nagtao di ti kinangisit ko, ti kinaturad ko, ade! Anya? Kayat mo asawan, ada powers na dita kinangisit mo? Ada talaga. Saan man na siya ti kaskasta na da nga ami? Isulak ano ti mapagtal ka nito trabaho. Puuna yan.
Durabag tupay nga, urahin na. Hindi ka pala dinurab nga ron tap no maring iti matmaturog akararwana. Mariingki di tinatay na kararwana. Sika talaga. Agasem man. Ibaga nakidi nga isula kano ti matalak. Isu nga isula ang ti ado ti mararamidan na. Ti wanan bain nga ami. Agraraman mo tanda dya babae. Saan aga po iti talak iso nga aduti mararamidan na. Sadyang bida-bida lang ba? Kiti sumat. Datan tupay kat saan tapay anaaramid anang ngiyawid iti trabahuan. Katuan mat. Iso lang ti akinaramid kadagita, takayat na, nga iso lang ti map-appreciate ni Bossing, salbag! Naimbag kumamit, no iti day tangar aramidan na. Kat adda na yun ti sweldo na. Gumawan mait. Agpapada tayo mutlat ta. Kasta talaga, friend. Saan asweldo ti habol ni Amia niya? No, dekat, titaktakdaran na nga ugali na. Ti bida-bida iti trabaho, anya lakit din. Alaman nga ro dyan Pangasim tayo lepas mo tayo ito aging gayintong Thursday. O sige, sir. Rugyak da ito yung madamdam, ha. Good. Naskyon nga min ama ipasa tayo la ito inton Friday. Isa amalpas ko man o Thursday. Sure! Ay, ala, sir! Syaklatan ti mga ramid iti dayta. Ha? Ang mga nusan nakabaulan ni Jana nga ilepas aging gainton Huwebes. Ha? Syaklatan, kunak tumet. Saan mo akabaulan dayta nga ilepas? Ibagbagakon. O sige. Sigalat nga ro nami. Agyaman ako unay, ha? Awan anyaman na, sir. Sigurado nga min, asaan ang maaramid ni Jana dayta. Iso asyaklatan. Ay! Salbag kiti amin, salbag! Po, nahinda dyan nga ami aya. Ay, bida talaga. At yun na pa din ni Jollibee iti kasdyang o galin na. Bida ang saya. Kasla jak maklon da jingay naramid na kanyak. Iti pa'y mismo sangwanan ni boss. Anya laki din. Pabida talaga. Kasla Jollibee. Bida ang saya. Kasla yung paro pa naking ka nga wan apolos ti kabailam. Ken mararamidam Saan lang akasla, friend? Talaga nga yung parupa na. Agasaman, kurang lang kung ibaga na kinibos adang balak. Saan ko ang maramid ipaparamid na? Isu nga isulatan ka no ti mga ramid agasam dat. Di ka pala sinumbatan iti sangwanan ni boss. Tamnog nakam. Sumgarak man iti kasi nga ugali na. Bida-bida talaga. Ay, saan ko ang ma-describe di kinaagin lalaing kan bida-bida na dito trabaho ya? Ay, adan tulat taal daw na dyan, Jana. Laglagi pa nga amin nga ginlalaing, kat agpatinggan tulat tati kinaagin lalaing da, Jana. Nalaki din. Ando man na ito inyawin mo, bakit? Ay, wan, ado talaga. Inyawid ko na, tamok nga min asaan akabaulan ni Jana nga aramidan. Ha? Iso ko matipang tadan ni boss. Iso ko mati mga ramid. Ngam amok nga ada pagkadambel na dayjay ababae. Iso ako nakasyakon. Oo na yun nami. San mo't siguro adambal ni Jana? Nalabas ka mo. Ne, takasla iso ti kanunungam Nung atada kayo latan ti agasawa. Salbag ka. Anya? Hay, diya ka mukhang ka. Apay kami nga ibagam adambal siya tao. Katpun numat. Manumatan nga ulit nga imbagakken ka. Nga am-amo da kun ijay trabaho, gapu iti multitasking nga kinataok. Iso nga rod nga awan makunan ni boss kanyak, tauray aramidan ti lima tao, kabaelak nga aramidan nga uray syaklaeng. Ngam iti salodso. Adda ka di mo tinayon ti sweldo, iti kastangar aramida? Pumanaw ka man dito inuli. Diyak kaya't makita na ita pa nag-group-grupam, salbag ka. Nay, una yun day talaga, mami. Kakapsutak nga rod na. Diyak maawatan tirik na kan maululawak pa Anya, nagkapamayatan na rabyan ka unay. Sa dino pa'y kuma, nagapuak iti trabaho Nag-overtime ak ngamin. Ay na, pangaasim tayong kagpa-check up.
Ame! Nay, matumba ka matan! Ay, tulong! Ni, napukawan mo tinitipot! Kasano na ito yan? Tulong! Apay nga data dito, Inoli. Napukawan kay ti puot, ito yung tersina ni Auntie Muna. Naimbaglaan na, tada na kang gitipukaw na. Anya? Pangasim man, taos to nga minin ti pa nagpuypuyat mo bakit? Husto nga minin, ti pa nangyaw-awid mo kadag itinaskan amat trabaho, iti trabaho yo. Agasam man nga taramid mo. Aging ga alas 2 iti parbangon, adda ka pa ilang agtrabaho. Anyan. Awan mo nga rin ti uray 5, na-paralyze anayon ti sweldom. Uray banking la kumakawayan. Anya laki din. Nagadumot na naibagam, Noli. Pudno mo ti magpagak, bakit? Sana ya? Oh, ita ang adda ka dito ospital. Adda nga raw ti may tulong ti bus mo. Ti pagtrab-trabawam. Awan! Awan bayad ti kinabida-bida ti trabaho, ami. Tandaan am dahita bakit? Gapulang ita aramid mo abida-bida. Mo sa ospital ka. Aw nga maitulong da uray 5 nga duleng. No itultuloy mo pa dahita nga aramid mo bakit? Hay! Jack Lamor! Naimbag man na, ta dito'y pay ayan nyo, tinakapukawan ti puot na. Aywan nga road. Naimbag ta saan nga iji kalsada, nga awan babalay. Aywan. Imbag ko ng tanadlaw ko pa'y. Kan, naimbaglangan, tada nakangag itipukaw ko. Awan lat makunkunak iti dayta. Basol na mutlaang. Anyat kayat mo asawan. No saan ko maapabida-bida iti trabaho? No saan na ko matrabahuan amin, iti trabahuan ko maiti 5 tao? Saan ko mga agsakit akas jay? Nalabas to mga min ti kinabida-bida na. Ah, kastagayam. One! Kunak ano isulaang ti taltal kan ti busyaw. Isu nga isulaang ti makararamay, da isulaang mo ti bagbaga na kanyak. Ay, sana po no dahi tanana. Kaya't na lang amin ti agpabida, iso akas ta, nyalaki din. Naimbag din, nagsubli pa iti puot mo, ami. Ni, nagalas mo tanday ta pasungad mo si kabakla. Pudno mo ti bagbagak, Tanuin laylayon mo, asaan na nagsubli ti puot mo. Nakababain ko ma, ti pa kay istoryaan, salbag ka. Anya? Ibaga ti tao, anatay kalaeng, gapo iti ugali, mapabida-bida iti trabaho. Ura aramidin nga min ti 5 tao, kat agpresenta ka asikan. Uray mula iyawe, Diyos mio marimar. Ay, pangaasim man tahuston. Diyak kaya ti makirinig yar ita. Oho, ti kunam kidni akit mapaypayswan ka iti bagbagak. Kat ita amayat ka manan, kat sige manan alam amin, iyawid mo amin, nagiti matrabaho ditoy. Ijay mon balay yung aramiden. Anya? Barang iti maikadwa gundaway, ang mapukawan ka iti puot, kat makita mo ti resulta ti kinabida-bida, salbag ka. Anya? Sakto latan ti mga istorya iti tattao, ti kinabida-bidam, itaas ibibiyag ka. Ay, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Awan ikas na ka mapan gumatang iti sidaan lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso si kanti mapan. Isun ti pangrabyan tayo. Anya nga rin ti mapangkugatangan bakay. Gumatang kay ti may 1 kilo a pork. Kan gumatang ka moten iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumoten ija store no dala ko ni Antimona anateng. Isu ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin ti gatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo manan akisayan ti kakaiso na nga iduldulin ko. Inutak dahi dyan pangabasto tayo. Pungaya.
Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas deta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papalam ngay, pare karag. Inak man na jitirsina niyo na isparay. Apaw. Mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siya rin. Si kaki di mo pare. Inton kan, ada nakangagking ka. Nariga tayo nung makadaanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na, mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day dya ayunis. Anya? Amok da kita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Dita ka man lang. Hala, inakaw. Tamangan nag-close niyo nice. Yak makagatang iti si Dan may. Anya laki din. Maladitakan! Anyat gatangam manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan niyo matan anyat gatangan niyo. Kwa. La, nalipatan niyo talagan. Anya nga minay ti gatangan niyo kuma. Amangan kitnimat ng si Daan ti gatangan niyo. Ha? Ayun. Si Daing kuma, adeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya. Babae. Sakit nakasyos. Kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y naglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isungawan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutin na kumasidaan, adeng. Dagiti lang manong, canned goods, noodles, kantuyo. Anya? Adakan ka manong, no gumatang ka. Mala, ilakwan na mga ruditi dua supot ato yaw. O sige, mabit lang manong, bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka, ngabtoyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-pili man? Isong arod dala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karni iti sa baling aldaw, apoya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga roda iti store ng Timuna. Iso na pa anak ko na iti sa baling store. Apay no nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta ka day. Iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din no makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na itutuyo ah. Unay, awan tayo pa sa Nga kilutuan ng tituyo. Siya akong ti mga weri ti anak ta. Mala, sublatam nga ro, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha? Naminsan nga daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsarsara iti tersena yo? Agsira nga may tilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork dayjay akarag idinaminsan nga aldaw. Ngam ko na nagsara kayo kano? Ay, dyan, nagsira nga ibagbagana. Kahit saan mo na nagsira ni Auntie Mamuna. Ang sa bagay, ang mga nurabi una yan, hindi daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 dayjay iti malam. Ay, saan? Saan kami pa nagsira, hindi kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapanan nagkatangan nga ay. Jakman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan ato yo. Salit!
na mare, amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino ko makumare. Sa dino pa'y gumangay. Nilangot Yunis, taglakla ko iti ado atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wal mare, among kati, naghapadamanan ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun ngamin amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga ures saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan. Ay naapaw, saan met ngamin atap numapan gumatang ti papapanan na ijay. Kung kundit lang agumatang, ngam ni Yunis matgayan ti mapanasir-siripan. Anya? Kung mare, amumutan ti panagbadbado da di ayunis. Kurang lang kat makikita ti kararuan. Ay, sumat lang harod at akay kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kung di gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapan nakitkitaan. Ay, maminsan pa'y da diya karag. Makaraman da jay kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang arod tamatam. Sigakin di mo panay. Saan naman man? Paray, ina, pudno man ti bagbagak. Nagsiksay at talaga na Yunis. Anya? Ure asin wala lakay. Mapresar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya ka. Ay no, nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kung siksay dayay Yunis. Iso asa anak amauma mapan gumagatang itilako na tuyaw. Kaputasan mo't ang makauma, ti kinapintas na. Anya laki day. Nenenenay, umawawag ni bagag ko Hello? Apay ayan mo? Ay, anak dito yan ti kumparay bakit? Abay aya? Ne, apay ayan ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamsi ka. Salbagkit de. Ay, aday ta ka manan ako na akaun. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaun. Aday ta. 250 day ta karag. Umdas day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia ko na ka. Ang mga nunton sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di mag. Malang, inangarunan. Agkita iti tilapia yesindraw. Barang ada makita. Ado ti aglaklako ti tilapia ijay ko naktumat. Sa balin tuman ang timapan mo gatangan takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Am nagarupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Ingkakit din! Sumanao nga! Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga dyan ti paggatangak? Nagadong ka nga. Inakida dyan tersina ni Yunis. Ibagak-tulatan ka ni bakit ko nakasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan gumatang iti si daen nyo, anya. Ha? Tapay, anya ko matibibiyang mo baklasing kaul. Anya? Imbaon na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amo ti kanayon nga aramidam. Ha? Ure, ado matinakalukat at resena. Amabalin mo ang paggatangan. Ngamjay lang taayan ni Yunis, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka. Akanayon atuyo, ti sidaan nyo kinibakit mo. Basta masirip mo lang ang ti papaya. Dayja Yunis. Agpudno ka. Wan ko na. Ay, sikakin di mga bakla. Tila sa sawam mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan met at tuyo met ti mapanugat gatangan. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kinibakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitam mo na ito bakla mo. Nagangduto.
Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamot gayam manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat ka nga manong? Ay, kwa, ading. Oh, kit-kitang madlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, kwa, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo ah. Ita, kumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito kami ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Ah, kasta? Mabitlaang. Kasla day bagbagam manong. Ha? Ay, awan, ading. Ti kunak. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you manong. Ngam kinapod no na awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagkanasain? Ang gayang boyfriend na. Kanayo naman ti may kumatang ito tayo. Bareng, ma'am. Hala, kit-kitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Apa yang makaungot ka? Di ka kagiyaman. Tadaginatang ko kasi daan bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitwa na si ka. Ay na, di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, aguuyong kansan. Kaso no, di ka magsidsida. Isungarot tadala ko da. Anya ka mo din. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? Ay, may sila ang et istor ano ba rin ang pagkatangan? Ha! Kunam kit napan ka manan gimatang ay titersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan ko nga mo anya? So akay kayat mo timap-mapan ay titersena day di ayones. Gapo ta pag-aayat mo laang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagpadbado na. Ay na, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amom si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay na, duwa ti anak tan. Ngam saan mula tamay ka tita kinagsisirip mo, salbag ka. Anya? Agasan man, may salaaburan tinapalabas manipod na ganaka. Ngam tuyokit din, tikat katangom nga ipasida kanyak. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang amakasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salit! Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Anya? Nagpigsama ti panang sipat ni pagad mo kay Dirabia. Nanggag ko nga ro daging kay balay. Natitilingak pa siya. Iti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day ja ayunis. Apawan niya. Dahil tangiwa mo pare. Aman no makadalon to kidikin ni bagagaw na rikatay. At damag ka ang panagbutang mo kinibakan mo pare. Ingam kastakit din, di mapan mo aramidan. Agsirsirip, amnya lakit din. Ngam husto mo tinanggag ko ako na nibagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baw nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha, nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahal ka talaga ital daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang nagkakatawa kiding. Makakatawag lang mat Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang.
Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ora adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabakla. Sarte nga nak, tamang ano niya pa ti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.